Veliki pozdrav svima, ja sam Miroslav Kiš, vlasnik ovog predivnog sistema i želim da vam danas predstavim zlatan profit. Hello everyone, I am the owner of this great system and want to introduce you our great opportunity, the gold profit. Kao što vidite, ja ću pričati na srpskom i na engleskom, tako da će mi biti potrebno dosta koncentracije. Okay, so I will speak on Serbian and English, and it will be more concentration needed for me. Znači, da biste ušli u zlatan profit, da vidite našu ponudu, da kliknete na ovu opciju. Okay, so if you want to come on this page to see our offers of the gold profit, you must click this option. Šta je zlatan profit? Zlatan profit je u principu da kompanija deli 50% svoje zarade sa svojim članovima. Okay, the gold profit is our great offer for you that the company will share 15% of their revenue to their members. This is great opportunity for everyone. Ok, znači ovo je sjajna prilika za sve i nemojte propustiti sada ovu priliku. Ovdje ima znači 4 vrste paketa, kao što vidite, tu postoje znači cene i naše uslove pod kojim se znači oni daju, koliko zarađuju, kada su isplate i tako dalje. Tako da u principu ja neću puno gubiti vremena na tome, samo ću predstaviti sve ono što već postoji na sajtu. Okay, so there is 4 type of packages and there is everything here. The prices, the duration of the package, the payout period, and everything you can see on our website. So if you are not a member, please register under the link below the description so you can take part of this great opportunity. Znači, ako niste član našeg sistema, imate dole u opisu videa link, kliknete na njega, registrujete se u sistem i možete onda učestvovati u ovoj sjajnoj prilici, a to je naravno da dobijete 50% profita, našeg profita od kompanije. Znači, ovo su naše interne deonice, so this is our internal shares, i mi želimo da našim članovima koji sada učestvuju u ovom ulaganju dajemo 50% profita u određenom periodu pod određenim uslovima. Okay, and this is our great opportunity for members because we want to share 15% of our revenue to all members who purchase these packages. So please do not go somewhere, just concentrate on this matter, please. This is very, very good for you. Okay, so the basic offer, it is the price for $15. Znači, ova obična prva ponuda je cena $50. The payout is on every 3 months, the duration is 3 years. Znači, isplate na svaka 3 meseca, a njegovo trajanje čak 3 godine. Znači, dobijete jedan zlatan profit od $50. Međutim, imate promo akciju, a to je kad ukucate ovde jedan profit, znači dobijete 2 profita plus 1 gratis. Znači, nakon toga ukucate 3 profita, dobijete opet i dalje jedan gratis i onda sada kako povećavate, tako znači dobijate određene brojeve profita gratis. U redu. Sad znači, ću to reći na engleskom. This is our offer for this package cost $15. The payout is on every 3 months, the duration is 3 years, and you have some bonuses for that kind of package. When you buy or purchase 2, you will get 1 gratis, and you can choose how many packages you want to buy. Okay, znači, sljedeća ponuda naša jeste znači, uplata za sharing gold paket, odnosno u smislu kao deljenje zlata, jel da, postoji vrednost u pitanju. $500 je znači zlatan profit i sad on traje, isplata je na svaka 3 meseca, traje čak 5 godina, znači košta $500 i imate znači bonus, to sami znači dalje kad ukucate vidjet ćete sami koliko je znači bonus, kako budete povećavali ovaj profit, tako će se povećavati i određeni bonus za koji želite da kupite taj znači zlatan profit.
Okay, so the second offer is sharing gold package, cost $15. No, sorry, $500. The payout is on every 3 months. Duration is 5 years, and you can click to see how much of free gold profit you get on this promo period. Nakon toga imate investment, odnosno investicioni paket, $2.500 košta po jednom zlatnom profitu, isplate su svakog 6. meseca, znači svaki 6 meseci, traje 10 godina, to znači da 10 godina po 6 meseci dobijate isplatu od ovog paketa i imate takođe znači, neki bonus koji možete pogledati, zaista znači mnogo dobijate zlatnih ovih paketa, tako reći gold profita, i onda plus toga imate još gratis. U redu, znači pogledajte sami to, tako da ne bi zadržavao više vremena na tome. Okay, so the third is investment packages. It's cost $2,500. The payout is every 6 months. Duration is 10 years. So it means in 10 years you will get on every 6 months profit for that kind of investment. This is some promo bonus, so you can click and choose your package, order package to finish your order, and you will be qualified for payout at the first 6 months of the purchase of this package. Ok, če sam rekao da kada izaberete koliko želite da kupite paketa, idete na opciju da naručite paket i onda znači svaki 6 meseci dobijate vašu isplatu, naravno u narednih 10 godina. I imate najbolju opciju, a to je lifetime earnings, odnosno doživotna primanja u prevodu. Jedan zlatan profit košta $10.000 i sad svi koji mislite, koji se smrljujete na cenu, mislite da je to sad jako puno velika cena. Ne, uopšte za ovako nešto nije. Znači, tu su isplate svaki 12 meseci, odnosno svaki godine dana i to je otprilike neka naša dividenda. Pazite, mi delimo 50% naših profita. Znači, to je trajanje zauvek, forever, zauvek, $10.000 i sad da li imate bonusa, ne naravno da nemate bonusa, ali imate zato mnogo više zlatnog profita, tako da što više uzmete, više ćete ga i dobiti. Sad na engleskom. Okay, the last offer is lifetime earnings. It's cost $10,000, and this is not too much because it's giving you much more. The payout is on every 12 months or 1 year, and this is like some kind of our internal shares and internal dividend. So you will get your dividends in every 12 months. The package duration is forever. Yes, you heard very well, forever. So mean that you will get our payout on yearly basic for the rest of your life. It is great opportunity, but this is the much greater what can offer you now for all. Look at from till the end of the January, okay? Znači do kraja januara samo. Znači ljudi, ovo važi samo do kraja januara. Dear members, this is only till the end of the January. The limited time offer. Strictly limited time offer. Znači strogo ograničena ponuda. Svako ko kupi 2 zlatna profita bilo koje paketa od sveže novca koji ubaci sa platnog procesora, dobija od kompanije još jedan gratis. Okay, everybody who purchase any kind of these profits, but at the minimum of 2, will be given 1 more gratis from a company. So that means if you purchase 2, you will get 3. And this is great opportunity, especially for this investment. The third
our offer of the gold profit and the fourth one. Znači, ovo je najbolja varijanta za sve vas. Za, na primjer, ajde kažemo, najbolja je naravno za treću i četvrtu opciju, ali ako nemate, možete uložiti i u prvu i u drugu. Znači, i $50 puta 2, to je $100, ali vi dobijate zlatan profit u tom smislu u vrednosti od $150. Okay, if you do not have money to invest in our third and fourth option, you can buy the first at the investing of $15 by twice, and it is of the $100, and you will get one free gold profit. This is the worth of $115. Okay, for you. E sada, znači morate znati otprilike neke stvari. Svi koji kupe zlatan profit će dobiti naravno novac i oni će u tom periodu, kako piše, dobiti isplatu. Okay, everybody who invest in our our gold profit will make money, and the earnings will be in these conditions which you see on our website. Okay. E sada, zašto je nama potreban taj novac? Why we need this money? Nama su potrebne posebne ove investicije kako bismo uposlili više programera, da bismo napravili više sistema u što kraćem roku. Okay, so we need this investment now to hire more programmers, to make more systems, because if we have more systems, we will have the more new sign-ups, the more new investment, and your 15% which we'll share with you will be much more and more. Ok, znači ja sam sad rekao da je nama to potrebno kako bismo uposlili više programera, kako bi napravili više sistema, a to znači mnogo više novih registracija, mnogo više novih uplata, naravno u sistem, znači investiranje u naše sisteme, naše ponude, a to onda znači i 50% više novca za vas da se deli koji ste uložili u ove naše zlatne profite, odnosno gold profit. Why we want to share with you 15%? Because I think we are partners in this project, especially in the part of this the gold profit, okay, option. So I think it is fair to share with you 15% of the revenue of our company. Znači, zašto mi želimo da delimo 50% profita sa vama? Zato što vas mi smatramo za partnere. Vi nama sada pomažete da mi skupimo više novca, da uposlimo više programera, da napravimo više sistema za kraće vreme, da dođe više investicija, više novih registracija, više ljudi, i onda nakon toga da ne samo taj zlatan profit, da vrednost vašeg zlatnog profita bude sve veći iz, tako reći, meseca u mesec, odnosno 3 meseca svaki, to je minimum isplata, onda nakon toga 6 meseci, godina, nego da imamo 100% sigurno da ćemo prodati naše coine tim novim ljudima kada budemo završili ICO. Znači, celokupan sistem će mnogo više oživeti. Ok, ja sam sada, I just told on Serbian, we want to share with you this profit because you're investor in this system and we are partners. We are partners here. And if we have much more money, we can hire more programmers to make more systems, as I said. And this means new sign-ups, new investment, and new people, new members who will buy coins from you when we finish ICO. And your coins will not stay on the balances, but it will be fluctuated everywhere. You can put your offers in our exchange, and the new people want to invest in our coins, and they will buy from you. Znači, kada
dođemo do te da naši coine završimo ICO, kada postavimo menjačicu za prodaju i to, novi ljudi koji budu bili u našem sistemu i sistemima koje ćemo uraditi od ovih investicija sada u Zlatan Profit, oni će teti da kupuju coine od vas. I to je win-win-win pozicija, gde svi zarađuju. Okay, so this is win-win-win position because everybody will earn money. And this is the great opportunity for all of you. You can withdraw your money in any time. Ok, znači, ovo je sjajna prilika za sve i vi ćete moći podići kasnije svoj novac kada budemo sve to postigli na svoje mesto, pošto sajt je, kao što znate, nov, tako da još nam treba da verifikaciju dokumenta, način podizanja novca i sve to, ali radimo na tome. Ne možemo zaista da uradimo to toliko koliko posla imamo. Okay, so this is not so important, but I will translate to English. We are working for verification of documents to withdraw system, and it will be all operational very soon. This is new site, as you know, and we have too much job to do here, too much work, but it cannot be done at the night. Ok, što se tiče Zlatnog Profita, to je otprilike to, međutim imate jednu još sjajnu ponudu, a to je da registrujete što više ljudi ili da kontaktirate one ljude koji su vam bili registrovani u staroj kancelariji i kad oni uplate 10%, kad uplate novac na sajt, vi dobijete 10% odmah od njih. Okay, so much about the gold profit, but I want to tell you something that is amazing. I can give you offer to contact your members to migrate in our new office if they are member from old office, and also to register new members, because in every their purchasing of our products or just adding money into the site, you will get 10% of their money. So if your member invests, for example, in a lifetime earnings of $10,000, you will get $1,000. Ok, znači, ako vaš član, na primjer, uloži $10,000 i kupi taj Zlatan Profit, procenjujući da će mu to doživotno donositi zaradu sa veću, vi od toga dobijate $1,000. Ok, so it means that you will not wait your money for months, but you will get your money immediately. So when your member purchase one kind of our life earnings offer, and we get $10,000, you will get 1,000 from us at the same time. Ok, znači kad vaš član uplati $10,000, na primjer, za ovaj doživotna izdržavanja, tako reći, odnosno doživotnu zaradu, vi dobijete $1,000. Tako da, ljudi, registrujte što više novih ljudi, tražite ljude koji žele da investiraju, da biste dobili svojih 10%, a onda nakon toga kad budete dobili tu isplatu, bilo bi jako lepo da slikate i da reklamirate svima i da kažete da naš sajt naravno je nastavio da plaća. Okay, so please register as much people as you can. Contact your members, people all you know, and if when they invest $10,000, you will get 1,000, and it will be immediately. So please make screenshots and go to advertise everywhere, because we need that proof, and that is our continuing of our payment. Ok, na starom sajtu mi smo imali preko 500 isplata u vrednosti od 70 i nešto hiljada dolara. Okay, at the old website, we had more than 500 payments, and
it was in the sum of 17,000 and more dollars. Tako da, jednostavno, bilo bi dobro da mi to, znači da vi nađete ljude, da posle toga oni uplate, da vi dobijete isplatu i nakon toga da reklamirate. Okay, it will be great opportunity for you to find the investors. They investing the money on our internal shares. You will get your part. It is a 10% of their investment. So you can advertise everywhere. Okay, so this is all for tonight. If you have any question, you can ask me under the video. Ok, znači ovo je sve za sada, za večeras i ako imate bilo kako pitanje, postavite mi dole ispod video snimka, bit ću voljen da odgovorim na njega. Laku noć, prijatno. Good night, bye bye.